Hej, je li ovo uključeno? Hej, sine, šta kažeš ti? Šta ćemo danas učiti mi? Zašto se nešto dešava? Želim sve da znam. O da! Kako ovo radi? Zašto se mijenja? Želim otkriti sam. Zašto ne letim? Na zemlju sletim. Svaki odgovor želim da znam. Ja sam stvarno radoznao lik. Sid naučnik. Hej, naučnici, to sam ja, Sid. Želim znati zašto trebamo tabele. Hej, imam veliki problem. Dobro, sve je počelo kad sam od mame tražio novi turbo robot Mega Brod. To je najbolja igračka ikad. Mama je rekla da mogu zaslužiti novu igračku pomažući po kući i obavljajući razne poslove i slično. I tu se pojavljuje tabela. Svaki put kad nešto obavim, kao na primjer stavim novine u odjeljak za recikliranje, dobijem naljepnicu broda rakete. Ako popunim sve ovo naljepnicama, dobit ću novi turbo robot Mega Brod. Ali, evo u čemu je problem. Trebam još mnogo naljepnica na svojoj tabeli. No, sumnjam da ću ikada dobiti novi turbo robot Mega Brod. Volio bih kad bih samo pamtio sve zadatke koje obavim. Moram da znam zašto trebamo tabele. Sid, vrijeme je za doručak. O, doručak. Vrijeme je za doručak. Dobro jutro, Sid. Jutro, Sid. Zdravo, mama. Zdravo, tata. Hej, Ziki. Malo mi je trebalo. Imam pitanje. Trebam li tabelu s naljepnicama? Zar ne mogu jednostavno da zapamtim da sam obavio mnogo zadataka, a onda da dobijem novi turbo robot Mega Brod? Pa, to je ono najbolje kod tabela. Pomažu nam da zapamtimo stvari. Znaš, Sid, tabele znaju biti zabavne. Ja obožavam tabele za vrijeme. Tabele za vrijeme? Da, Alisa, možeš li pokazati Sidu tabelu za vrijeme na svom kompjuteru? Naravno, pronaći ću jednu na omiljenoj web stranici. Cool. Mama se jako dobro snalazi na kompjuteru. Vidiš? Ove slike na tabeli za vrijeme pokazuju ti kakvo će vrijeme da bude sljedećih 5 dana. Cool. Danas sunčano, oblačno nekoliko dana, onda kiša, potom opet dolazi sunce. Bit će toplo ovog vikenda. To bi bilo lijepo. Da. Izgleda da će biti promjena vremena. Čini se da imamo dobre šanse za narandžastu baby kašu danas. To je jako smiješno, tata. Dobro, Sid. Hajde da ti pripremimo doručak. Gotovo je vrijeme za školu. Skoro je vrijeme za školu. To! Ja volim mamu. Aha. I ona mene. Aha. A sad je vrijeme za školske dileme. Yeah! Tražim svoje drugare. Tražim tebe. Evo Gabriele. Pogledaj šta ja mogu. La la la, la la, oh yeah! Wow! Tražim svoje drugare. Tražim tebe. Evo Geralda. Yeah! Vidi moje pokrete. Woohoo! Yeah! Woohoo! Ja sam rock zvijezda. Tražim svoje drugare. Tražim tebe. Evo May. Da vam pokažem kako plišem. La 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 la. La la la. Divno. Tražimo svoje drugare. Tražimo tebe. Hej, evo Sida. Jeste li čuli onaj o djetetu koje je htjelo da zna sve o svemu? To si ti.
Vreme za Sidovo istraživanje. Zdravo, ja sam Sid, lutajući reporter s današnjim istraživanjem. Pitanje, jeste li ikad vidjeli tabelu? Kladim se da ste vidjeli neku. Idemo po odgovore. Zdravo, Gabriela. Zdravo! Zdravo, Gabriela. Hej, slušaj, provodim istraživanje. Jesi li ikad vidjela tabelu? Tabelu? Ima tabela rasta u kancelariji moje doktorice. Mjeri me svaki put kad odem i zapisuje na tabeli koliko sam visoka. Wow, cool tabela. Hvala ti! Nema na čemu. Zdravo, May. Jesi li ti ikad vidjela tabelu? O da, imam tabelu u svojoj sobi o različitim vrstama dinosaurusa i šta jedu. Wow, dinosaurusi. Da. Ispričaj mi više. Jesi li znao da veliki apatosaurus jede sitno lišće? Ne, nisam, ali hvala što si mi rekla. Nema na čemu. May je stvarno pametna. Hej, Geralde, šta je s tobom, druže? Jesi li ti kada vidio tabelu? O da, naravno. Vidio sam kolica. Ne kolica, tabelu. Zaista. Ali znaš, ja sam vidio kolica u prodavci s tabelom. Imala je slike hrane na sebi i pokazuje ti gdje da nađeš hranu u prodavnici. Da, razumijem. Hvala ti, Geralde. Zaista dobro, gospodine, zaista. A sad, rezultati mog istraživanja o tabelama. A nalaze se na tabeli. Gabrielina doktorica koristi tabelu da bi vidjela koliko je narasla. May ima tabelu s dinosaurusima koja joj pokazuje šta dinosaurusi jedu. A Gerald je vidio tabelu na kolicima koja mu je pokazivala gdje se nalazi hrana u prodavnici. Ubijeđen sam da ste i vi vidjeli neku tabelu. I to je to. Ja sam Sid, lutajući reporter i stručnjak za tabele. Hajde svi, vrijeme je za tepih. To je učiteljica Suzi. Tepih, vrijeme je za tepih. Idemo, tepih. Spremni smo! Svi se pokrenite, tepih. Učiteljica Suzi! Predivno vrijeme čeka na nas. Imamo svašta naučiti danas. O, dobro, Geralde Šunjaliću, dođi. U redu, agente Geralde. I kako ste svi danas? Razgovarali smo o tabelama. Nisam znala da toliko ljudi koristi tabele. Ni ja. Pitam se, kako se one prave? Meni se nekako ne sviđa moja tabela sa zadacima. O ne, a zašto, Side? Zato što još ne shvatam zbog čega trebamo sve te tabele. O, pa tabele su naučni alat od velike pomoći. Zapravo, svi naučnici koriste tabele gotovo svakog dana. I vi možete naučiti da ih koristite. Da, u školi volimo brojati stvari. Brojimo koliko je ljudi danas u školi i to zapisujemo ovdje na ovoj tabeli. Da vidimo, je li Sid danas ovdje? Šta? Da, ovdje sam. Hvala, Gabriela. Ovdje. May. Ovdje. Gerald. Provjerit ću lokaciju agenta Geralda. Dobro, stavit ću kvačicu pored vaših imena, s obzirom na to da ste danas svi u školi. Kad nešto brojite, a onda upisujete na tabelu, vi sakupljate podatke. Podatke. Da, podaci su informacije koje smo upravo sakupili. Postoji još jedan način da napravim tabelu s podacima. Jesu li danas svi donijeli užinu? Ja sam donio bananu. Ja mrkve. I 3 vrste sosa za njih. Ja sam donijela grožice. Smežurane su veoma slatke. Da, a ja sam donio sendvič sa sirom. Hoćemo li da napravimo tabelu s našim užinama? Upravo sam to i mislila. Znam savršeno mjesto da naučimo kako da napravimo tabelu s užinama. U redu, naučnici, znate li kuda idemo? U super fantastičnu laboratoriju. Tako
je, uzmite svoje dnevnike i idemo. Idemo! Super fantastična laboratorija! Posmatraj. Uporedi! Suprotstavi! U redu, napravit ćemo svoju tabelu s užinama na ovom panovu. U redu. Svako od vas može ovdje nacrtati svoju sliku. Volim crtati. Nacrtat ću sebe ljubičastim bojicama. Ja ću da koristim zelene bojice. A pored svoje slike možete da nacrtate užinu koju ste donijeli. Naše užine su podaci, zar ne? Tako je. Dobro, uzmite bojice i idemo napraviti svoju tabelu. Jej! Vi ste naučnici i vi ovo možete da probate. Idemo napraviti našu tabelu s užinom. Prvo, nacrtajte svoju sliku za pano. Možete da koristite boje koje želite. Sad stavite svoju sliku na tabelu. Ovo će biti prvi red naše velike tabele s užinama. Pogledajte, imamo 6 drugara na našoj tabeli. Sad otvorite svoje kutije s užinom i pogledajte kakvu užinu imate. Vaše užine su podaci za našu tabelu. Ako imate perece, stavite karticu s perecom. Wow, izgleda da su mnogi donijeli perece. Uzmite karticu s naranđom ako imate naranđu. Šta još imate? Kekse, jabuku, možda još nešto? O, mrkve! Popunimo našu tabelu podacima o užinama. Stavite slike svoje užine pored svoje slike. Svaka osoba ima svoj red sa svojom slikom i užinom. Prebrojimo podatke da vidimo koliko užina imamo. Wow, lako je uporediti naše užine s tabelom. Sad nacrtajte našu tabelu s užinama u svoje dnevnike. Tako ćete uvijek moći da pogledate svoju tabelu s užinom i sjetiti se podataka koje ste sakupili. Drago mi je što ste svi nacrtali našu tabelu s užinama u svoje dnevnike. Nikad ne znate kad možete opet poželjeti da vidite našu tabelu. Da, možda ću željeti da se sjećam kako sam danas jeo sendvič sa sirom. Bio je tako ukusan. I to je jedan od razloga što su tabele korisne. Da, one nam pomažu da se sjećamo nekih stvari. Tačno. Side, imaš li nešto da nam kažeš o našoj tabeli s užinama? O, da, samo sam gledao užine koje smo donijeli, mislim naše podatke. Pogledajte, danas niko nije donio istu užinu. Pa to je još jedna stvar koja je odlična kod tabela. Lako je uporediti i suprotstaviti naše podatke. Mislite možemo da vidimo ko je donio iste užine ako različite? Tako je, May. Pogledajte, Sid ima bananu, Gabriela mrkve i sosove, ja imam grošice, a Gerald sendvič sa sirom. Zabavno je upoređivati sve podatke u njihovim malim kutijama. Impresionirana sam. Moji naučnici znaju tako mnogo o tabelama i podacima. Mislim da je vrijeme da se igramo s vašim novim idejama. Naprijed! Vrijeme za igranje. Vrijeme za... Ugodno smijeho popodne! Hej, Gabriela! Da? Kako se zovu tabela o vozovima? Ne znam, kako? Ču, tabele, vuvu! Ja sam tabela vuz! Kako tabele kišu? Mogu li tabele da kišu? Pa, ugodno je smijeho popodne. U redu je šaliti se. A, da, kako tabele kišu? Tabela! Vratio sam se! Tabela Ekspres prolazi! Šta dobiješ kad napraviš tabelu o tabelama? Ne znam, šta? Jako mnogo tabela. Ukrcavanje! Čiću voz tabela! Wuhu! Čika! To je zabavno.
glumimo. Ja sam mama, a ti si moj sin. Zašto sam ja dijete? Zato što ja već nosim mamin šešir. Pa, pobjedila me. U redu, mama, želim novi turbo robot Mega Brod. Šta kažeš? Hajde. Pa, sine, ako želiš novu igračku, morat ćeš da je zaradiš. Šta moram da uradim? Stavit ću kvačicu na ovoj tabeli samo ako budeš pristojan. Stvarno? Gledajte sad ovo. Mamice, hoćeš li, molim te, staviti kvačicu u kvadratić? Ne. Čekaj, mislim da si bio pristojan. Molim te. Hvala ti i hvala ti. Ovo nije trebalo da bude ovako. Pogledaj, vidim da mi treba još samo jedna kvačica. Mama, jako mi se sviđa tvoja tabela. Hvala ti. Nema na čemu. Vidiš, to je bilo jako pristojno od mene. Sad treba da ispuniš posljednji kvadratić, što znači da ću ja dobiti turbo robot Mega Brod. Dobit ću veliki brod, zato što sam bio jako pristojan. Mislim da su tabele ipak cool. Hej, mama, babice, uzimaš svoju taštu? Gdje je moj brod? A sad? Vrijeme je... Da li ste sa Suzi? Jeva! Naprijed, učiteljice Suzi! Hvala vam. Drago mi je što svi moji naučnici vole tabele. One su zapravo jedno od mojih omiljenih naučnih sredstava. Mnogo volite tabele, učiteljice Suzi? Volim tabele. Zapravo tabele su glavne. Volim tablice i tabele, kad ih pravim uvijek su mi korisne. Daju informacije i pomažu da zamišljaš, da dobiješ sliku koju ja. Stalno tablice nove pravimo mi, kao ova vremenska tabela, slušaj ti. Vidim oblake u petak i kišu u ponedeljak, a vidi bit će sunca, čekaj, to je nedelja. Volim tablice i tabele, kad ih pravim uvijek su mi korisne. Daju informacije i pomažu da zamišljaš, da dobiješ sliku koju ja. Koliko djece voli mačke i pse, ko nosi šešira, ko dukserice. Napravi tablicu šta ljudi jedu, neke liče na tortu, daj i meni jednu. Volim tablice i tabele, kad ih pravim uvijek su mi korisne. Daju informacije i pomažu da zamišljaš, da dobiješ sliku koju ja. Hvala. Suzi, ta pjesma rastura. Volim tabele. Mislim da ću napraviti tabelu i nacrtati sve vas. A onda ću da nacrtam sretna lica u kvadratićima. Zato što me svi nasmijavaju. Hvala, Meja. Veoma lijepo tebe, Mej. Sad kad ste svi vi naučnici stručnjaci za tabele, zašto ne napravite mnogo tabela o svemu? U redu, hajdemo sakupljati mnogo podataka i praviti tabele. Tabele su glavne. U redu, naučnici, vrijeme je da idemo kući, za mnom. Gdje je moj sit? Evo me, bako. Okidoki. Idemo.
vozim se na stražnjem sjedištu s bakom. O, hej, maleni, kako je bilo danas? Bako, kad dođemo kući, obavit ću mnogo zadataka da mogu da dobijem naljepnice za svoju tabelu. Onda ću dobiti svoj novi turbo robot Mega Brod. O, ja znam sve o zadacima. Znaš, kad sam bila djevojčica imala sam tabelu sa zadacima. Imala sam mnogo toga da uradim. Morala sam da očistim svoju robu, sobu, pa da pomognem mami da skuha večeru i opere suđe. Tamo gdje sam odrastala imali smo mnogo snijega zimi, tako da sam morala pomagati da se očisti. O, bilo je jako naporno. I znaš šta, nisam dobijala igračke za obavljene poslove, jednostavno morala sam to da radim. I znaš šta, još uvijek sam bila ponosna na sebe. Ne mogu da vjerujem da nisi dobila igračku nakon što bi sve to uradila. Pa, bilo bi lijepo dobiti igračku, ali sigurno sam da bi bio jako ponosan na sebe jer si sve to uradio potpuno sam. Da. Moja baka je veoma pametna. Naučio sam nešto cool danas. Gdje se šta piše, sad je lako nama. Naučio sam sve o tabelama. Uhu! Naučnik u kući. Yeah. Uhu! Boli me. No, vidi. Pogledaj se, brišeš sto, a da ti to niko nije rekao. Da, nakon tvoje priče odlučio sam da obavljam poslove potpuno sam. O, to je divno. Hej! Hej! Hej, mama, tata, naučio sam da su tabele mnogo više od mjesta gdje se stavljaju naljepnice. Pravimo tabele da bismo se sjetili nekih stvari i poredili ih, a ono čega se trebamo sjetiti zovemo podacima. Wow, Sid, impresionirana Da, ja sam. Imam nešto da vam pokažem. Tada! Sve je čisto. Wow, očistio si to, a da ti niko nije rekao? Da, preduhitrio sam vas i očistio sto da vi ne biste morali. Aha, Sid, treba da budeš jako ponosan na sebe. Da, i jesam. I ja sam ponosan na tebe, maleni. Još jedna naljepnica s brodom, raketom. Lijepo. Ej, pogledajte moju tabelu. Mama i tata dali su mi još 5 naljepnica. Wow. Znate šta? Sad mislim da su tabele cool. Danas smo naučili kako da napravimo tabelu i da izračunamo podatke. To je ono što stavljate na svoju tabelu. Potom upoređujemo podatke i sad znam koliko je lako sjetiti se nečega uz pomoć tabele. Razmišljamo o svim cool stvarima koje možete da stavite na tabelu. U redu. Znam. Evo moje super duper fantastične velike ideje. Želim napraviti tabelu o cijelom svijetu. Želim tabelu koja će da pokaže koliko ljudi živi u mojoj kući, koliko je kuća u mojoj ulici, koliko ljudi živi u mom gradu, koliko je ljudi na svijetu, koliko ljudi voli banane, koliko životinja živi na planeti, koliko životinja na planeti voli banane, a onda ću da pozovem sve ljude na svijetu u svoju kuću da vide tabelu. Pitam se, kako ću da ih sve nahranim? I to je moja super duper fantastična velika ideja. Hvala vam. I hvala vama, moji plišani prijatelji. Hej, čekajte malo. Trebalo bi da napravim tabelu o svim svojim plišanim životinjama. Koliko njih je zeleno, koliko ih je prekriveno dlakom i koliko ih je majstora u karateu. Ja sam Sid, dijete naučnik. I zapamtite, nastavite da postavljate mnogo pitanja. Vidimo se, naučnici. Hehehe. Wada! Wabir!
redu. Bio sam tamo, a sad sam ovdje. Posmatraj! Uporedi. Suprotstavi! Hej, ja znam kako da posmatram, uspoređujem i suprotstavljam. Siguran sam da znate i vi. Posmatranje znači da nešto pažljivo gledate, slušate, možda čak i pomirišete i osjetite. Upoređivanje je kad uzmete dvije stvari i razmišljate o tome kako su iste. Suprotstavljanje je kad posmatrate stvari i razmišljate o tome po čemu se razlikuju.